Sve vam se desi u sekundi. Dobar dan, izvolite. Recite gospođo u kojem mjestu trebate. Servis vam baš nije u Rijeci nego okolica. Mjesto je Kastav. Evo kolega, hvala. Znači, koristiti sve medije, uši na sve strane, paziti. Mala predavanja. Dobila si koliko? 5. 5? Da. A reci, jeste bio ovih dana? U mojoj glavi postoji kompozicija i postoji linija. Protagonistima ove epizode linija je svakodnevica posla i života. Na razne načine. Bilo da su na liniji, da su online ili linijom barataju. Vozimo se, komuniciramo, stvaramo. Profesije osobno. Na liniji. Ja sam dobio volju još kad sam bio mali. Puno sam bio putovao s vlakom tati u posjetu. On je bio na brodu. Onda sam kao mali već počeo razmišljati kad se vozimo cijeli dan, cijelu noć u vagonu, da kako se osjeća onaj čovjek ispred koji nas vozi, ne? Koji vozi cijeli dan, cijelu noć. I nekako sam baš imao želju od malih nogu voziti vlak. Mislim, skrivena je ta želja, ja mislim, u svima nama, vama, da bi htjeli probati. Kad sam razmišljao o tome kako bi to bilo u stvarnosti, da se vozi, ne znam, vlak sa 10 vagona, 15. Dobar dan, izvolite. Ivan Pavao II. Samo trenutak. Dolazite gore od Samoborske, od Vrapča. Prvo veliko križanje vam je Ante Topić Mimare. Policijska uprava Zagrebačka, prijavni ured je Petrinjska 30. Servis vam baš nije u Rijeci nego okolica. Mjesto je Kastav. To bi vam bila druga stanica, gospodine. Recite gospođo u kojem mjestu trebate. Ima linija Glavni kolodvor, Kajzerica, Lanište. Dobar dan, izvolite. Ulica Pirovec Gornji neće imati struje danas od 8 do 12 sati. Ja vam mogu dati neku žensku udrugu koja može pomoći pravnim savjetom. Kad sam bio mali, onda sva djeca valjda crtaju manje ili više, ali ja sam crtao puno i uvijek sam radio nekakve izložbe kod sebe na jednim vratima u staklinima, tu je bilo uvijek izložba mojih radova. Onda kad smo krenuli u školu, onda znam da sam crtao djeci po onim spomenarima, one njihove, to sam bio dosta popularan. Kad sam bio recimo u 3. razredu, onda smo imali sat muzičkog i onda je učiteljica pitala djecu kao šta će biti po zanimanju. I onda je pitala mene, ja sam rekao da ću ja biti autor animiranih filmova. I onda su se oni svi smijali, ja sam si mislio, pa neko mora i taj posao raditi, prema tome, šta je na tome smiješno? To je željeznička tehnička škola. Zanimanje službeno je tehničar vuče, strojovođa. To vam je 4-godišnja škola, srednja stručna sprema, nakon koje vi ste obavezni, ako vas prime na radno mjesto, da odstažirate. Znači od 4 do 6 mjeseci vi vozite pod nadzorom stariji strojovođa s vama i vi vježbate uz to. I nakon toga trebate na državni ispit. Imate stručni ispit koji se polaže, tek onda ste autorizirani sami voziti, preuzeti lokomotivu, voziti vlak. Prvo prolazite liječnički pregled na kojem se vidi da li ste vi uopće sposobni za taj posao. Trebate imati prvu zdravstvenu grupu, znači dobar vid, dobar sluh, srce dobro, refleksi. Kad vas prime opet tu na stažiranje i za posao, ponovno prolazite taj liječnički kojega mi sad svake godinu dana mi smo obavezni se javiti na liječnički pregled i obaviti sve preglede.
Dobar dan, izvolite. To vam je praktički centar grada. Od trga Bana Jelačića kad idete po Ilici, ona vam je druga ulica s desna. Znači kad se prođe uz Pinjača, ona ulica gore koja ide prema Tuškancu i prema Gornjem gradu. Ovo je služba informacija 981. Znači to su opće ili razne obavijesti. Tu možete pitati doslovce što vam padne na pamet. Sad, da li ćete na svako pitanje dobiti odgovor, to je upitno. Kad gledam iz autobusa vani pa vidim na nekom jumbo plakatu reklamu za koncert ili dolazi cirkus u grad ili nekakvo događanje ili blues festival, odmah sam pomislila da li mi to imamo u našoj bazi, uzela sam olovčicu i zabilježila, to moram provjeriti odmah kad dođem. Znači gledam izloge, gledam dućane, gledam reklame na automobilima, na plakatima, na Velesaju, gdje god idem, uvijek sve promotrim dobro. Fotografski pamtim. Evo Trenca. Bok, onda ništa, unutra uzet ćemo ključ pa idemo u jednu predavanu. Ajde, ko treba od mene potpise, dođite se. Obrazovati mlade ljude je stvarno kompliciran zadatak, pogotovo kad se radi o nečemu kao što je umjetnost, pošto cijela ta ideja nekakve umjetničke škole i da se nekoga uči umjetnosti je problematična. Ali mislim koji u svemu drugome čovjek se trudi najbolje što može i pokušavaš s jedne strane da im preneseš ono što misliš da znaš, a s druge strane opet da ih pustiš da rade ono svoje, jer oni isto imaju neke svoje filmove i nekad mi se desi da zapravo velim čekaj malo, daj pogledaj kud on to ide, šta on to hoće, pošto su pogotovo u tim umjetničkim sferama svaki čovjek ima neki svoj smjer. Ja osobno predajem režiju na tom odjelu animacije i novih medija i ja što se tiče svog predmeta, ja njemu prilazim dosta zanatski. Ja mislim da je dobro režiran film, onaj film koji tečno i zanimljivo prenosi neki svoj sadržaj i zapravo tu se osjećam najsigurniji. Pokušavam jednostavno studentima prenesti taj neki zanatski dio toga svega, a to da li će to biti umjetnost ili ne, to ipak ovisi o njima. Bitno je da mi to prođemo, kužiš, pa da ti popravimo nešto još, da, možemo, ako treba. Možemo se vidjeti tada, da. Dogovoreno. Ajde, pa se vidimo. Dobro. Ja znam po datumima kad radim, ali ne znam baš koji dan to pada, pošto nama Božić, Nova godina i ta Uskrs, neki blagdani ne znače puno, mi smo samo po datumima vezani uz posao, a imamo i dnevni plan rada, to je svaki dan do 16 sati se zna za sutra ko vozi koji vlak. Teško vam pada kad vi ujutro u 1-2 se dignete, dolazite na posao, ne vidite ženu, djecu po dan, 2, ako vas nema doma, 3, jer smjene su nejednaki smjenski rad, znači počinje se i završava u bilo koje doba dana. Nije da je propisano, ne znam, od 7 do 7 da radimo samo ili tak, znači u 1 do 2 ujutro ili na večer u 11 pa vas nema. Što se tiče samog posla, nije nešto pretjerano teško, treba se samo koncentrirati. Kad je Richard Nixon bio u Zagrebu? Za ovaj posao je najvažnije da ste dobro informirani. Znači vi svaki dan se morate pripremati iz početka. Svaki dan je za vas novi početak. Znači ne možete danas doći na posao i reći ja sve znam, ja ne moram više ništa učiti, ne moram otvoriti novine, ne moram poslušati vijesti, pratiti stanje na cestama. Znači uvijek morate biti u tijeku. Televizija, internet, nešto saznamo na radiju, nešto iz novina, nešto nam dojave. Znači naši suradnici, dobivamo faksom. Dakle, predsjednik SAD-a Richard Nixon posjetio je Zagreb 30.9.1970. godine. Na primjer, kazališna ta razna kulturna događanja, dobivamo mailom obavijesti
I imamo znači sektor za multimedijalne sadržaje koji nam svakodnevno puni. Znači popunjava nam bazu podataka, ažurira je, mijenja ako nešto više nije ažurno, ako treba promijeniti, dopuniti. Kad imam dojam da je linija čak nekako ne do kraja poželjna u nekakvom slikarskom svijetu. Slikari barataju više sa plohama, sa bojom, sa svjetlošću, a linija je nešto što zapravo ne postoji. Linija je samo ta neka izmišljena granica između jedne boje i druge boje, između svjetla i tame. Prema tome, svi mi koji se bavimo linijom na neki način od početka ulazimo u nekakvu stilizaciju i udaljujemo se od prirode. Ali jednostavno način na koji ja funkcioniram i kako moj mozak radi, ja sam izrazito ovisan o toj liniji i kad bi neko pogledao unutra u moju glavu i vidio šta u njoj postoji, u mojoj glavi postoji kompozicija i postoji linija. Sami odgovarate za živote drugih ljudi. Znači jedna vaša greška može i vas skupo koštati i putnike, ljude iza vas. I pokušavate onda što manje o tome razmišljati da ne završite u Vrapču. Psihički vas onda to može iscrpiti, kao brinuti se o tome, a ovako imate dosta situacija i dosta toga zapratiti prilikom vožnje na samoj pruzi, a ne još razmišljati što bi bilo kad bi bilo. Ako se nešto desi pa iskoči vlak, ne znam, mojom greškom i to, pa ne znam baš kako bi to podnio. Da sam odgovoran za nešto, da nastrada neko, ne treba poginuti, nego samo da se neko ozlijedi ili nešto, ne bi mi bilo svejedno. Kad otvorite vrata ove prostore, vi zaboravljate svoje privatne probleme i hvatite se posla i ne razmišljate o tome da li vam dijete doma ima temperaturu ili jeste li platili račune. Vi ste jednostavno na radnom mjestu i vaš je posao da budete ljubazni, susretljivi, uljudni, znači da odgovarate na pitanja, da jednostavno zadovoljite korisnika, da ste uvijek na usluzi korisniku, isto tako da kontaktirate, komunicirate kolege, pomažete mlađima. Znači, prije 10 godina, ono razdoblje prije rata, bilo je puno ljepše raditi na ovoj službi. Ljudi su nekako bili ležerniji, topli, ljubaznije bi vas pozdravili. Naprimjer, osoba bi došla i rekla bi dobro jutro ljepotice, pa kako ste mi danas? Što ima novoga kod nas? A danas toga nema, samo brzo. Teče eura, teče franke, radno vrijeme dućana, najviše nas traže biti shopping centre i to najčešće vikendom i blagdanima. Znači, ljudi su slobodni, doma su, umjesto da idu na izlete u prirodu, na Sljeme, ne znam, u toplice, oni samo šopingiraju. Ja bi svojom osnovnom profesijom nazvao da pričam priče. I to je nešto što zapravo objedinjava sve te razne stvari kojima se bavim, pošto u krajnjoj liniji ono što je meni uvijek bitno mi je ispričati priču. Zato ja recimo nisam nešto posebno dobar ni u apstraktnom slikarstvu, niti sam nešto posebno dobar u ovakvim nekim formama koje se zasnivaju samo na nekakvom lijepom odnosu boje i oblika, pošto ipak ono što mene uvijek vuče je pričanje priče. Iskustvo i nadahnuće su brat i sestra, oni se nadopunjuju. Naravno da postoje nekakvi profesionalni poslovi gdje je ipak iskustvo prevladavajuća stvar. Kad se radi nekakav duži projekt tipa recimo animirani film ili nekakva knjiga ili nekakav duži strip, onda ono što je u srži projekta treba biti inspirirano i nadahnuto. A onda kasnije da bi se to uspjelo prezentirati u formi koja će biti i drugim ljudima jasna i prihvatljiva, tu dolazi na red nekakva profesionalnost i taj jedan dio. Dakle, ono od čega sve krene je inspirirano, a sve ono ostalo, sav onaj rad je kombinacija rada, profesionalizma i inspiracije u nekakvim jednakim omjerima. Imao sam jedno pregaženje prije 2 godine
Udario sam čovjeka koji je prelazio prugu. Nije registrirao da dolazi vlak, nije ni pogledao ni lijevo ni desno, nego tek kad je zakoračio na tračnicu, dignuo je glavu, taman tu sekundu sam ga udario u glavu. Sve vam se desi u sekundi. Vi vidite što će se desiti, a stanete tek kad se desilo sve. Ne možete promijeniti taj tijek. Znači imate osjećaj da najradije bi, ne znam, skočili van iz lokomotive, zaustavili vrijeme. Bilo što, samo da uspije on proći, jer vi vidite da budete ga udarili, a ne možete tu baš puno. Ako su velike brzine, onda je to. I onda samo zatvorite oči i što bude, da li bude uspio, ne bude uspio, a čuje se onda kad udari, onda je to. Kad sam preopterećena, umorna vikendom, recimo s petka na subotu, isto sanjam da radim i nekad i na godišnjem odmoru čak. Mislim, ne moram čak ni sanjati, ne razmišljati. Kad sam kod kuće preko vikenda, ja isto stalno pratim medije, non stop sam u tome i nema poluinformacija, dezinformacija. To bi bilo ono najvažnije, pružati točne informacije i nastojati da to bude u što kratkom vremenu. Ako baš ne znam odgovora, nije u domenu naše službe, mi uvijek možemo uputiti korisnika, znači na određenu ustanovu, instituciju gdje može dobiti odgovarajući odgovor. Beatlesi su za mene jedna ogromna inspiracija cijeli život, zato što mislim da su oni su mi stvarno pokazali kako se može biti jednostavan, kreativan i razumljiv velikom broju ljudi, jer oni nikada nisu snizili neke svoje estetske standarde, a ipak su proizvodili nešto što je bilo razumljivo velikom broju ljudi i to je nešto što je meni zapravo cilj u životu, da proizvodim stvari koje su kvalitetne umjetnost, ali istovremeno komuniciraju sa velikim brojem ljudi. Mislim da umjetnost koja ne komunicira je jalova, pošto možda je to nešto lijepo, ali šta ako to nitko ne vidi, a onda opet ako se radi nešto što se prodaje prema milion ljudi, ali ako to nije kvalitetno i ako nema sadržaja, dakle ako umjetnik time ništa ne govori, onda je to ponovo jedna prazna stvar, jer čemu ni komunicirati ako se nema šta reći. Ja se još bavim, osim ovim ekstremnim sportom, što se tiče vožnje vlaka, još se bavim paraglidingom, znači padobransko jedrenje i nogometom. Imao sam neko vrijeme i motor, pa sam dolazio na te motosusrete i to, a sad sam više vremena provodim u zraku. Samo paragliding, to je jedan od boljih načina da se oslobodim stresa, briga, problema, da ne nosim brige od kuće na posao ili probleme sa posla doma, pa da dolazi do svađe i to u kući, nego da se ovak na jedan način neki sport rekreativni, da se malo relaksiram, da zaboravim na te probleme, na tu napetost, stres i na posao općenito. Samo trenutak. U ranim jutarnjim satima znaju zvati ljudi koji žive sami, koji ne znaju kad trebaju popiti tabletu, ne znaju koje je doba dana, ni koji je dan, ni koji je datum, koji jednostavno trebaju nekoga s kim bi razgovarali, malo popričali. Zna biti svakakvih situacija. Zna biti znači, ljudi koji su depresivni, pa ne znam, treba im centar za krizna stanja, pa nazovu pa ih mi umirimo, razgovaramo s njima, nekako ih pokušavamo razvedriti, odgovoriti. Ne mogu zamisliti da bi taj posao radio robot, ali mogla bi sebe recimo zamisliti da je taj posao radim od kuće. Naprimjer, jedan dobar laptop, slušalice, pojačalo, dok kuham, pečem kolače, usput razgovaram s ljudima, ne bi mi baš bio nikakav problem.
Ja sam imao ponudu da napravim slikovnicu za tu jednu američku izdavačku kuću dok sam živio u New Yorku. Ja sam dobio tu ideju da napravim noć u muzeju koja se dešava u Muzeju prirodnih znanosti u New Yorku. Ovi su se dosta zainteresirali za tu knjigu i onda nakon što je knjiga izašla, bila je po knjižarama po New Yorku. Chris Columbus je vjerojatno vidio, on živi na Upper West Side u New Yorku, on je vidio u knjižari vjerojatno tu knjigu, kupio je, ja pretpostavljam za svoju djecu i uglavnom je kontaktirao izdavača da bi oni htjeli kupiti prava za film. I onda su napravili 2006. su završili film i evo, na opće čuđenje je postao blockbuster. Bio je drugi najgledaniji film u 2006. odmah nakon Pirata sa Kariba, a to je tim više pošto je počeo igrati za Božić. Svaki dan vam je, zna se desiti neka nova situacija, nepredviđena situacija za koju morate biti spremni, koja ne piše u pravilniku kako postupiti, nego je to sve životna škola. Inače ima tu pauza predviđena kao za gablec, za odmor, neki 45 minuta, pošto smo kasnili skoro sat vremena. Sad je bilo sve na brzinu, znači nešto pojesti, popiti, malo odmoriti. Tako da je sad bilo na peronu direktno smjena, ja smijenim strojovođu iz Vinkovaca i vozim samo taj isti vlak dalje za Zagreb. Naša plaća je neki prosjek, hrvatski prosjek, znači neki 5.500 kuna i to vam ispadne, neki baš prosjek u Hrvatskoj koji je 6.000, dovoljno za život ako nemate sad, ne znam, 2-3 kredita, 2 kuće, 2 auta i to imate za sebe, za obitelj je dovoljno. Živo je kod nas, veselo, vedro, puno nas ima, stalno komuniciram s ljudima, s korisnicima, s kolegama, razgovaramo, šalimo se. I osim toga puno ljudi, znači uvijek ćete naći nekog s kim imate zajedničku temu za razgovor. Među nama ima ljudi koji vole planinariti, neki vole putovati, neki zanima kuhinja, neki povijest. Evo, to je prednost tog posla. Uvijek ste u kontaktu s ljudima i puno je mladih ljudi. A možda kao manu, ne znam, navela bi velika fluktuacija ljudi, znači često se izmjenjuju, dođu mladi, taman kad ih naučite raditi, kad su ono kompletne osobe, desi se da diplomiraju i da odu, onda mi je jako žao. Na neki način je ta slikovnica zaista pokrenula jedan trend i muzeji po svijetu imaju te noći ovoga, noći onoga, Znači, slušajte, to je tako s tim trendovima, to neko nekad započne, ali to u jednom trenutku postane opće dobro i neki kažu da postoje tako i tako ideje koje se u nekakvoj globalnoj ljudskoj svijesti pojave u neko vrijeme i onda neko ima tu priliku da bude taj prvi koji to izmisli, a svi to poslije prihvate, tako da velim, na neki način i jesam i osjećam se dio toga, a s druge strane nešto što to s menom zapravo nema veze. Pa sad romantično voziti vlak i nije baš, ne stigne se baš razmišljati o tome na, ne znam, neku romantiku. U lokomotivi smo stalno sami, znači bez komunikacije neke sa drugim osobama, vanjskim svijetom i to. Što se tiče putnika i to, moguće da je romantično putovati s vlakom ako se ide na neke duže relacije u pratnji neke voljene osobe, da može se to doživjeti romantično. Recimo da ste, kao i u privatnom životu, da ste dobar čovjek, otvoren čovjek, da ste spremni na dogovore, kompromise. Znači što se tiče i samoga posla, tu dolazimo u susret sa dispečerima, sa nadzornicima, pa postoji pitanje lokomotiva koja je ispravna, koja nije, znači morate biti otvoreni, susretljivi, tako da vas prihvate.
Ljepše bi mi bilo da su me pitali, ajde objasnite mi kako ću doći do Grgosove špilje ili išao bih u Trakošćan, preporučite mi neko mjesto, otišao bi na izlet, nemam ideje. Evo, to bi me više veselilo nego samo čitati Westgate radi do toliko i toliko, King Cross, pa čitate sve redom, pa mislite kako čovjek uspije u jednom danu obići toliko dućana. Ovo radno mjesto je prednost u tome što možete, znači, čitati novine, slušati radiju, gledati televiziju, a da vam šef neće reći, dobro Sanja, što ti sad radiš, primi se posla, jer to je u opisu radnog mjesta. Znači, koristiti sve medije, uši na sve strane, paziti. Sive stanice sam uvijek upaljene, nema isključivanja i hvala vama na pozivu, do slušanja. Did you see any good movies today? No. Sreća igra nekakvu ulogu, ali sve te profesije, ne samo ova profesija kojom se ja bavim, nego svaka profesija u životu je neke vrste maratona. Prema tome, čovjek u jednom trenutku ima sreće pa ima nekakav hit ili nešto, ali ljudski život je puno duži od jednog hita, dakle puno je važnije da ti nekakav svoj vlastiti sistem rada imaš i da imaš neki rad koji te zanima i da ono što radiš je kvalitetno i tak dalje. Velim, jedanput će ti se uvijek posrećiti, ali pitanje je da li ti s tim što se tebi posrećilo, da li ćeš nastaviti raditi ono što radiš ili ćeš se nekako misliti da je sad to pa se izgubiti oko toga. Dakle, mislim da je ta sreća najmanji problem, najviše zato što se tako i tako događa slučajno. Što se tiče posla, zanimljiv je, dobar je. Ako ima volju, ja bih bio sretan da sin mi upiše u školu za strojovođu, da završi, da počne voziti vlak, da mi bude kolega u budućnosti. Jer posao je dobar, zanimljiv je, tako da ne bi se bunio ništa da krenem mojim stopama. Pošto sam prvi počeo na željeznici u obitelji, pa da se to i nastavi.